Saruandoro na kaloko na Radio Fiji 1 ndomo ibiki na buungani binano. Nisambula binaka na ngono boro taki ni rongo sere na ngona nindreko malolo. Nisambula binaka. Oye wa meli kilangi. Ningi nama kati umena nungu bengi rawi maina moni tiki na warombuka na rua kina wana kaloko na ngona ni rongo mani besana. Waki na wono na ngona ni rongo sere na Radio Fiji 1 na ndomo ibiti na buungani binano yanu. Nisambulu binaka sa ikoengo na bagleleka ni nonde tukutuku. Warita kana mate ni tu ni sa lutsumbu warua na mbakiongo na isa ni benisini ni motoka kena LPG gas. Mepaka ni lutsumbu na isa ni bekaongo ena market me bunu atani. Warita ko ayaset kayum na bunilawa ni ndina nga ni lutsumbu na isa mai na tisamba ni ambak sauti iya ewesi besar na beka ewaidor ni kuwa na motor spirit se unleaded elutu ena vasa ulkondona sente. Waya maina $1 $12 kina $2 dio sanga bulu na ngauna nga se lele maina $1 na isaw ni motor spirit viti waya ena wal nambak sawoti diesel elutu ena $12 bana sende waya maina $1 ndona sende kina $2 ono sanga bulu kabitu ndona lita premix elutu ena $3 sanga bulu na sende waya maina $1 tini kawalu kina $2 walu sanga bulu 5 ndona lita kerosene se karasini elutu maina $3 sanga bulu sende waya maina $2 5 sanga bulu kawalu kina $2 2 sanga bulu bitu na sende ndona lita na va poindi 5 na kilogrammu na silinda elutu ena $2 8 sanga bulu kawalu waya maina tinika $5 $3 sanga bulu kina tinika $3 va sanga bulu 5 na tinika runa kilogrammu silinda elutu ena $5 waya maina vasa $8 walu sanga bitu na sende kina $3 sanga bulu 5 walu sanga bulu bitu na sende na bulk na LPG gas elutu ena $3 sanga bulu na sende waya maina $2 bitu na sende kina $2 vasa bulu na sende kalutu telangana auto gas ena $2 sanga bulu na sende waya maina $2 2 sanga bulu kina $2 bitu bulu tukono kayum moni va taka ba bina kana leno banua na be kaongo ka tu be ke moni nandondonu moni ribote taka endua na itau kinistoa e sanga ni be balutu musombu na isauni ya ngo e sana tegu labaki na isobungo e na tinika runa kaloko e na bongini kuha na makitigo mena tumbu na nondambula wa ilavo e na va poindi tolu na pasente e na mbakongo ke va e sana rawati na tumbongo ngosa na ika ono ni ngauna baka bitarabi ena kena laura ina tumbu ni nontambulo ko ilabo laura ina tumbu ngo me bakani ya kadiba kitaumanda ena tiku ni ambaki ngo ni rawo ni tumbu na nontambulo bo ilabo kina vana pasende tukuna ministani beka bo ilabo ni mata ni tu o aya said kayum ni na bangara Italia so na ngoni sala ni rawo ka bo ilabo me rawo ni tomani tiknga na tumbu ni nontambulo bo ilabo sama ikerena nona bagadengu ni kuwa mai na mata ni tu o Dr. Neil Sharma keni malembale na ruku ni abu ni bawulewa ni ronondolu tinika tolu esa bangala latakio Sharma na nona indame bagandua na lewe ni palimendi yabu taki na yabu ni bawulewa ni ndondolu me baritaki na nona bagadengu Sharma kibuani sipika ni mboselawa ka nanga indingi taki o kwa etarabi Sharma enangauna aba edorikina na vendingi na numitiko mena rawani dingi takio chilila na libu kumar kina gitu rato saba edor va na visau na timini TFL vijana ena baba rawni sotsot ni gitu rugby le abitu kana ba edor me Canada o Ana Maria Rongida sa kapitan tagna timi karato nangito talanga urusila nangasau ela marama litia naingato ke Itali da bondo rato tumbu bato viti New Zealandi Ilandi ke isipeni ena vaidori na ika tinika walu ke na ika tinika dioni bulongo mai Langford na Canada Sevens mai da bekeri na bagleleka ni nonda itukutuku ni kalungata ni moni madawa Ya, bila boleh menonton watching main yang watching kalau kena bola FM
sera ngona ni ndende manda ke central rental sapo ke na rusu ko minichi me va na koloko ni sabola oya wa ti soni dalai gonga e mosdon na ma ke rau na tolu ke na bitu na via kabi moliti ke na porombuka goria na lali ne kabi Bula FM number 2 na sera